joggen. Ich gehe 2-mal die Woche joggen. Joggen معنی سلو منډه وهل. Das Karate. Karate معنی د کراټې لوبه. Ich gehe jeden Montag zum Karate. زه هر دوشنبه په ورځ باندې کراټې لوبې ته ځم. Das Tor معنی ګول. Tor für Deutschland. ګول د جرمني لپاره. Der Weitsprung معنی اوږد جمپ. Und die Hochsprung معنی اوچت جمپ. Das Gewichtheben معنی د وزن پورته کول. Das Gewichtheben. Unentschieden معنی مساوي. Afghanistan und Deutschland haben unentschieden gespielt. د افغانستان او جرمني ترمنځ لوبه مساوي شوله. Es gibt 3 Medaillen. 3 مډالونه دي. Die Goldmedaille, د سرو زرو مډال, die Silbermedaille, د سپینې زرو مډال und die Bronzemedaille, معنی د برونزو مډال. Reiten معنی د اس چلولو لوبه. نو زه وایم sein Lieblingssport ist Reiten. د دې د خوښې لوبه اس چلول دي. Mannschaft معنی ټیم. Wir spielen zusammen in einer Mannschaft. موږ په یو ټیم کې یو ځای لوبه کوو. Der Gewinner معنی ګټونکی und der Verlierer معنی بایلونکی. Der Gewinner ist glücklich. ګټونکی خوشحاله دی und der Verlierer ist traurig. بایلونکی خفه دی. Ist erster دا لومړی دی und ist zweiter دا دوم دی und ich bin dritter زه درېیم یم. Die Kniebeuger معنی د پښو باندې نیم ودرېدل. Die Kniebeuger. Der Start معنی شروع und das Ziel معنی ختم یا اخیری کوم ځای چې وي خط هغې لپاره بیا موږ das Ziel استعمالوو. Außer Atem معنی out of breath کله چې ساه لنډي وشي. Ich bin ganz außer Atem. زما مکمله ساه ختمه شوې ده. Hallo, welche Sportarten magst du? Oder was ist dein Lieblingssport? مطلب ستا خوښ سپورټ څه دی یا ستا کوم ډول سپورټ خوښیږي؟